Yo kwelo nko mashi TV no ngbe jikin manoa o mashi dawi no ke banye gbe no da bi de bi ona ngene no no wanye ne ibanye kwa ye bia ye Facebook YouTube alo ne kwewo o mashi TV no to no wanye ne na le on fle live agent pepe waje shikeje English wo ba mashi ngene o ba je pe osuni ami ni osu gbe ni o ba je bantre no o ba je we ko na chole ni awule infeniwe ye osu ala tamni oba chi benke wo che kombe ni o ga na sande gba de ejo wo tibe nche mi body manye abrao nche ofa na wa chomi o mi nchofi o achomi ni awule mfeni niji ejwe niji osu alata adonti hini ofa na ke ake adonti hini meniji egbe na ake enuchumo adonti ifata osu alata jasi ni ke ibala ke etomo ayata lejumoni enyo manche hie lejumoni enyo hie ke akeba fi ayina ya aya manche fuwe ju aya fe lejumoni ba nye hie ke ba ya inche ke man mabi ambia keshi ani kusunu ko ye ni adonti ni efio ye osuma na emilo yo cheme ke nyeme ibala ke shia fe shia sen yejen ni ke ishe afi ne ke ayo yele aha jema woji na ayo yele ke ni bi aha me no la kuchu efe jimeni afi e ko me ni akechu na kan ndu chumo no nche fa ne o gbla mi ne ke kusum ne na afi o be na afi o la aha e ha won fi o kusu ne shia ne ni ji ni awule mfe ni shia ne woye ima woji ekome ten yeshia woye ekome ogba me woye busunchwe woye bramo yeshia ne nike ishafie alata uswata ichuwe shia ne je ni eyo dake ameji ma woji yeshia ne ni novia na ba afie jabie ke afie bi ne eye emu ofa ne kusum ne ane meaning gbe no ewa osuma ne ewa ke han alata wuku otuba eja ke gbejano to ni keje woni ni kanso ama ni ndoko ni atun omo ni wowo won tu na kamaja nu chumo no ye bonu wo banale na kanu wo cha no je ke ma bie ko we be keji ne ke kusum ne afi ani e han ona gbako oh noko ni kashi enyo ibala ke be sho nu wonyo wo kwa ke wa fi ne wo ba gba wo wo yele nu wo ba gba wo si bi aboni yo ke je chele ebo wo yo ni ke yo afi bu drumo ni wo bu awo ina wo susu oboni sani wo ya le han akeko ko so akoje to money ma bia ke shi onyo gba wo san few about shiane benifi ni awule feni baji osualata osualata tutu blema wokunu pa ajino ni ayo shi woyo mu ekome ni achole na ashikato afieye shi blofo me achole charlotte eke brekusu man klalo ya hinshi de balake ekele hinshi de ekele hinshi no dromo na biba mi wo de balake sani iba ise ye shia ewo legbekechi doji mene no wo ke yo adonti hini ye ni awule finishia be eshe wo che an wali akashi wonyawo ekome yo be eshe wo che an wona wali ni bi ba ho shima bi kwa akashi ake ofe adonti mini kusum ofi yo poten ye shia ne shia ne manje fe manje ni aba wule lumo fe lumo na ba wu yo so alata ka kele pa ko shi ane eyemu ni jake mo die manje ni mo fi amo ni ashala wo shi ane na to ogbejano to kenu na fi o leji manje ni wo hi owo wo mi ni mi adontin hi owo mi ake naka mo leji mo ni sa manje ka ke bu ba ko bi eje manje jibo ke ma ya no mabi ekun o tonyo wi akashi adonti le enyo ta hin e feni manche ya le enyo hin
I am going to story with you about Nekenta Nibi community no ye alata name lo. Oh, e balake ke je wonni ni kanswa ma yino na kanji gbeja no to idaga wo tawa ya tutuba no ke onani osu efe ko fiaru ba she do ko to hin abi e ufala taji hin abi no hanu wo Inche ke mabiye wanyo hami history few about tajin kumeni wacheme alo woni na kanso me etemi. Amet woni me ke woni na kanswa me ameteta na me je kasile na me ke ba no anu me twa ne osuala tayo he wale ye kasile ni majeme woni bi fe je akucho na mi fe du fe moko beni ndoko ye he kasile ja ko osuala taje me woje Jeme no wana kashimene ake ayi katamanso 200 years. Kema biye mini gbena alo mini benyechon ake oswalata ni hiabiye nye yako eneke bena nemi. Wo fe wonu chumoni ni wonye meji ame. Ye gbeja no to we e bala ke bi ane mo fiamo chuchu blema akpo ega traditional council sikeje bona abuen paramount chief ke ni bi namo bala ke mo fiamo he e paramount si nakaji boni e bale bi ane be oba no wo binu wo gbasane ye no jo to ngba fio ya wo eja ke yo mo jino yo eji yo mo ne sake man bi enya amelio no nche yeshiba mi ne ke kusumi na fio na fe ke ha omo ne shiane mini kusum patanya fio ke ha omo yeli o ke be fale she no wo yi wo yele ke ni bi ke fe wo jin ya ni bi wo jin ye me go me ni amena ala ga wo sije wo ni obu ade ni bi ni ye ni wo ba ni na ni ke e sha fi ne ke o ba wo pepre ni wo ba swan o ba je bi ye shiane ke wo ni we ku ma bi ba ba na ba wo ni mo fia mo ke fio ba sele na wọ́n yóò sọ fún yìí fẹ́ kí ìṣe àfihàn àmẹ́fà àmẹ́ka àmẹ́nà ní bá àwòkú ṣe hàn ìjà àga àmẹ́nà àgẹ́ jẹ́ wọ́n jámọ̀ ni. Nche mene ni bi ami HK fio meke taflache ingbegbele mo eba ona ke ni bi pi eba social media no ni bi pi eba ko kwe Brian God baya bia mkase ni bi ko me ani amaka me wo mi keji afi kusum ni bi ye hia amete me ko ma me ka me wo mi ni bi ane ndu me jino ni hanu wo bi efite e ja ke ameka se ni amegbeje no to peji shin apoje nche amete me ko ameto shin awogu shin ake ho ja no ko fe mo e banana ko ba ga shi machine shin ane je ne fane mini hane ajosio moni jeshin hane mini poten akayosio me ekule gbe ni wo ke ni bi kun fe mo ta flache adisa eje woku pa anyo mi adisa eje woku idwemi eje woku pa anyo mi ni woku pa anyo mi be sho mo ko ni eje shi ane se le ake shi ane eje si ke ayemi ahun ni akẹ̀wé mo woku mẹ́kọ̀ọ́ bá kẹ́wọ́ mẹ́nẹ́ aṣímaṣínẹ́ bí ọ̀nà akẹ̀bọ̀hún ó woku lónìí tàfúlàjà àdìsá fẹ́ àdìsá ẹjẹ́ tukọ̀ mi mokomoko bẹ́jẹ́lẹ̀ ní ìbá akẹ́ ẹjẹ́ ṣí àkó lọ́kẹ́ mọ̀ ọba na bí akẹ́ námọ̀jí òní nàtún anáàtún mi ní ìjẹ́ yẹwọ́ ṣí àná no fane mini ji gbe ko me nye wo ye shi ane wọ́ alata ṣí àná ní wọ́ yọ ẹ̀fẹ̀ akẹ́ wọ̀ ifá ṣe mo fi àmọ̀ nígbà yọlùmọ̀ ní àtsọ̀lẹ̀ ní àwúlẹ̀ ìfẹ́ nìyẹn ewu ṣí àgbẹ̀ akẹ́wò ewu òfòsó alo àwúlẹ̀ ní jìnnẹ̀kẹ́gbẹ̀ ẹ̀ náà ṣe ìbàlá akẹ́ wọ́tẹ́ mẹ́kùnmẹ́ bẹ́ẹ̀ni àtọ̀wọ̀lùmọ̀ wọ́n yẹn bí omo níbi ẹ̀ wọ́n wù àmì wọ́n ṣí àgbẹ̀ jìnyẹn omo dání àwúwọ̀ nàkàlùmọ̀ lọ́kẹ́jì ìbàlá akẹ́ o achakigbe ake o acho mi aje mmene
awomi na cho mi ni awule mfeni e ke ya wo ni awule mfeni wo se ba fe na agba ke ha mbiye ke nwe ku me ni ja ke info biye ku me omo ke nfo ku biye ku me no ele na agba be shi ni info ku me nwe ke ya wo gbe ku ni me nma se ni mu ko wo se e ke na agba baba shi here no chomo biye ku me ame wo ke cha no shi wo meneke mene adonte hini wo ke cha no nche gbe no chene egbanto sekete no Kofi Omi ya ke inu ake ka che awule be pie afila ke shi ameje pampram alo kupula ni ame ani nye ka me ye shinamoko o ka me je shinamoko shi noni yo minji wono atole ni awule mfeni ni ji sen egbe shi wo bi ye no fo no nyo wula ke ni awule mfeni shi ba wula ke awule ye ke ji wa awule ni awule mfeni e bo ri ja ke manche ni wo gbe ni awule mfeni ne e be we kunyoko class ni mi aka achole naka shaba anya chemuku awule anya chele ni awule mfeni naka jigbe jano to ni yo wo documents ke wo no fi hanu eshe oche ejawato engbesa kama bi aka no fi adonti ni no onyo ta hin ni onyo manche hin ke aya he ani oye no ko ni kadiobo aka adonti ni ke onye manche hin anake bo ba iye no ko ni kadio iye tetere ma iye ban ni ke mimba atwa ke ni ohin na ni manche ni onse panesh ba mi ani kusunko na fi na atwa na kan tetere ma ke abashi shan ayon pai dani afan ke ya ni wa gba tetere ma me ni fi mo fi o atwa wo no ele to mo kai mo ni atwa ke habo wo sheshon ni BP eti no eti iba oyin kan yoba ya omo mi no fakma bi akashi osu omo yeli te ayol ha ten ake ko okwe machine ke ba osu BP machine aduma na fama dani asho dada na ayomo no kema bi te osu no ya le ha tan osu woduma ni wo fa dani wo yomo ke wo fama ni be fi o shwe mi ke she ogese keke wo piti wo shwa ka mabote machine mi ko we ama poto ashwa ke enochi ate machema bo ani e kashna kanu ye osu ne osu alata ka wo ye fo kotes ni fo kotes mo fiamo ke shafie e ya le nakai ochi ashinte baya ka ashinte ti enochi keke osu alata hu ite manje fun ye keke wo te wa ashwa ni ye je wa kuchi efe mo fiamo fio chi wo no fio so nkuku bono fio so nkuku ni ke bonje BSJ ni 29 ni bujanjo ko yin ba domo gbe here ba na bona chi gbe na efe ni wo ba nche kema bi mini fio le strot fio ya ko chake shianji eju efen ya am ya le ochi no mini hani oswala ta no fio strot fio o ba na ka ba ke hiabi ni jake wo tu ke wo no fia no wo tula ke wo nyemo ke wo isamo different ni ko bodenje ko yin fo shi no chosu no tu a chosu alata anake hiabi emba be wo wi mo ke wo isamo chon wo yen woje ke chon wo micho alo chon wo kusumi o che ejo to enma sa ye ni bibia hi ke ma bi ma ya no ma bi nche oni fe mo mi ni social media ba to ni nche wi aye bloggers ko me ke me ni me na nye phone ke fe bibi ani wa ya kusum fe mo mi alo gbe wo shi eko me ewa eko ma male follow amale follow no ni be mi pe amenwe ni abage na to mancheneke na fe deke na fe neke na ka nuko bem da na men flame ni bi ni da no ba na eko me to mo boni otashi ne na me amenye machine ai
na ma wa me ni me fe press conference ke ni bi ni ekomeni se na mo be e da ke me mo go shi asane e tumi ayu ye pono ro ba na kai media bi e sumo ma che ko ma gbe ke nche ba fe to mo mi nje me ko me ha shi ko ma ni fi mo ama me jo so ekume gba osu ko osu alata na me to ame fite wo osu alata shi osu alata nye fite kokoko fane meaning wo oyo ke han ke ngbe me ni fi ona ke ni bi ne ke social media na me to me dwa shi ane yo wa je nche ana me bobo ni chaki ame e ja ke tafla che ko ye je occasion ni ko ye je onu fomo tepa ida ke no fia no ba fi henyumo wuye ke o ke no ko fomo ko no ni je na kan o ya ko nta no babu wa me chaki o shi nche kama bote mi be pie mi inna ni akashi wo nyeme alo wo cheme ko nyeme ko me no ha me ke egbene cause amoto ne temo mi ni bi ko me poni ke afi ni ebe ku ne we e ba po no mi na ke ni be kan bi ejopo bi ane no mi na advice no wo yo ke ha wo nyeme ke wo cheme ko me ni ya ke ko me ona ke afi no ko no phone ebu ewo ke mo ko phone no e sha no ko fiu e ke elimo ko esena me ne e ke abon publish mo no mi no o yo ke mo ya ani bele ke mo ko je ko ni eyan no ko fiu no ke be ba yi manje se apa mo ko ni tutu blemani aflo ajo kutoka ye ma na jina foto si bi ane government e ke mala papa eto manje mai eja ke buko tesino ni eja brochi alo eyan no ko ni na menyo mete no e ke mene wo wule manje apa mene si bi ane onyo pa boko na kan don ni inda amralo eshi ke na kan gbeja no to we ni ikeba ake ayale ni noni yo mi peji koko yin fonshi meni manche meni awele oni je amame non na me force na me fi oni bi ko na ame wala shinu emi efi papa na kan me che no apa me ni chumo e ja ke je egbe na ji na kan shi e ba yin fon me ni anye ake gbe na ko anale binu ba ile shi e che no ake le ya no na kan ma ja ni bi e o wo ni wo yo mene echuni shi bose ba chuni una la ke chuni si be ba she ni echuni okay wona ke echuni si be ba she ake echuni nche kema ma bi omo mba ni mini ni bi nyeto alo mini bi o shiane eto ke ya omo ni ba ni o nyombo dromo ni awule venetian wo sa wa hojuba akomo ba ile ke minjele ke wuku mefe ni nombo dromo na no de sani akayo mo won de shefe no bo ba yi lo tuba o ani ke moko je ekonklo de ba na ke esmo ba yi mo ani gbeka ake eboti o shan ni mo fia mo ba anye ba ke ba no de ba yi ni adon tin ye bi e ba to gbeja no to tuba mo ke je shan na epo e ba anye ba de ba yi ko nche wo che ewiesa jawo to enme NBPI obaya no wokra gbasane na kan no nche minis wimu sheyu mo yo ke ha obrayin ko braye ni yo akochu emi ya ka ona ke be pi ka afi ne ke mo ni bi ne ameka me wo ni bi kuma ne hin na mka chachon gbene no ke fi o ni bi kuma ne ehin ne ha ni ma ha no mini na wo yo ke ha me be ne ya she obo bia me ne obrayin abi e bi tutu be ni me ni wo hin ba afa ne ona ni mo ko nshele wipo ko ana mo ko nshele wiye ekento o ana mo na shisha po je nche wo bibi o mi wonu wona ko ekuda agbene kere ke tramo ne e fito blind abiye o won pa mi fai ta fla che mo fi amon sumoni ke fo bi e bi afi gbon ni wo se le we ba question atomo ngene bo ni wo won talashi ne ni wo ngene woku gbon fa ji wo ne ame mo ame chaki na me pa wiye ke kukiye na me chaki na mo ame fi gbeme ni tafra je ame wo se ke wo be ame teme ko me hu abayo ne keji o chere owi no fo kukiye no fi ona ke majani e mini chose mo ba anyo ke chose obi chose mo papa ko be no ba anyo ke chose obi e je ake bo che o fi o ba wo ame nga ni ne ke majani bi ne fe ame pa ni ame wo ame ba fe to mo boni wo tala shine don't forget expectations
omone minji bopamoni ni opa ye mambiedi ke mo fe mo ba ni e ba ye omone mo fia mo on pa gba ke mo fia mo aba ni ke ngba ba kwa file eja ke 29 fe osualata iba fe so nkoko nona na kweku dan egwu ọgbọ abata akpaka imi mekwe bata ọkpọngọ nọ iba fe igbe inche ochi yumo kutani ni engo na wa akpaka mi ntamo ejino kon wo na ye gamati amine be pure flaka wo nyemme ni je ashanti gbeke ni bi ne inje istibiji gbeke ashanti biji ne ameta akpaka mi ani nyeta akpaka mi ye bi ne wota akpaka mi ata ujuba ocho okpongole hu ke ni bi an ba mi sande fio ye me ni me ete ko me dan before woye meni ana woye muku na chole ana mframa ni ile talele ni ke fi osu ujuba yo su alata nche ke ma ba mi fio e mo fe mi na pe fio o ke etalele mi te eta mi ata ke wona nu ko nye bi alo nso ko nye bi ene ke ma bi ete enyo gbe AF4P naga achole ni mframa efi ona pe ni wa efi ona pe ya ka ache mo kun frama ni ji koyo lele ga nyo koyo mi no mo fi amo ko AF4P ene esa oingbe esa abo ke mo numwe echon obi na ke yo osuala ta omowo onya on fi abi no ba no wa kwene ke no ku na pe ni bi ne ja ke afi mi nko afi ya le ba me bi o ke ji je me fon ke gbe no ke ni na bo pe esa ke o ko iwo mi no yo ne ka fi ne inche o fa no ye yumo ko no ba ha mambi fe ke gana mambi fe mi ke gana mambi fe ake yo wa jenche amo mo fi amo ite ncho am ni 29 fe aba na ba ko so alata ujuba mo fi amo aba ni ba ko hin abi yo su mo ri ko ko da afine e ba ne ba ko yo wache nwa ke nasa ne gba ne eji ni awule infini ni ji ejono alon che mi male na ka pepe ejo awoto ingbesa wona wole osualata ni bi ife mo fe shi ni fi omi na pelo loji ake ni frama le mi ta enyo ko yo mi masuma ke mana ke ingbe ya ga dun ke ingbe ji won ni wo 29 osualata ba yo mo wa che benke woni afeni aben wole akeshi na ba ye aba no fe e ka mi hawo no ko ba pe egbele ishi na mo fi amo no nya fo ba wa kwa ko engbe mo ji o mo wo ka mi she ngba ji kin ma no wa men pi hawo kene fe mo na ji nitek ya mampobini amin fa ta wo printer habo fefo abene wo che nji basevit alo base pharmacy amen ji meni nyen wo kene fe mo ne abene wo che chef solo la hu e pian wo egbe ko na no de wa de nche ni ntumo na aya hie ke wonyemi alo wo mami the great food service ye okanshi water west ni ami mo fe mo no to no kwapa no ye de banku ka gbe fufu ke te mo ni ami fe we je me mati be ne pe ona ne ke o mo diaries na ye no kan he no kwa ye ne ke be ne da ne we kun e atio Koyo omashitibye no ni penye mene so wane mena shi so wani ma so na ma so wa egbi bikoko ni ofilo
oche ma we enwo hawo ake wanshi ni oke ije mo kama we gba yenya eja ke me bi je meni woke je ochileshi shi je me fe ngene gbine ameka wo yo no ke o wala mi danu mosi ka jo no ba ye ke no ba nu ke no ba we ya ke wala na habu ngene ni onye oke tashi no o mu ko yo pe be ni o ba ye wa kra eke on fo di pamechuni shimu am yoni dad ke bi no na me ha me wa design no no we yo na shi wo shi e ko na me na me yo ka se gbe yo wa eke bi ko bin le blodo e ba ko tan le alo lo e ba lo no fun mene wana ke impeach mo ba wa denje ya ke ko le ninu mo fi abo e sak dad bi ko na oji ayi shukme go we mo da we no wanyi ne o shashkete osu la taniami wa abu oche ekutwe nji ni awule ifeni ne ko na sanegba ojugba lojini wo ogotwe ne mene abremba studio mana sanegba fi o ko kacho ni bi ko ma he ni ya no o mo da we se meni wawo ke ni fi mo ekoji base pharmacy oche base ejimni nyawo ye ne ke bi ne fe hamni abene Nitec the incoming vice chairman for Abekuma South fano e pinto ni fine wa re che fano ta ko o sheje no apita abo e ma ko bi ni ami abele no ke jeme no le hwen chef solo ele pianwo e bi piami ke abene wonye ekobe tole the great food services o kan share ka short tawe se le ke fufu ka gbe omo e kuro tawo bana nje no na no yele keke shi ko no yi ona ke ye e mo nle no don fita wo ko agbe won yiminu Baldwin wa wo ke wo atale print mo kadi bi ne na ke nche me penin pia wo no bonke o ye jeme do ko wo no o ye mi sha ke basuma ke ba pia ni fe mo ne o igbeka o ba shafu ke ya o mo sajami no again she say afile alo se ochile mi gamashin poto esha achike ba afina di afisu koko afina peko ni enwona wa agashi 200 years of katamanso wo noko happy ni enwona wa ada asafu etufia eke ga mashomo shnako na kanda shi afine esha onaga shi kadiko mejepo hawa ge no ya gasho ba ga won ke wache me bona amegbu am na mkanya me na me fini biru gba eni an kole ka jeme ni no ya kashide mu abaga e ga ko amapa ka ebu mene bia ma yi ko beton ye wonye ko me ye hia me chencho maje lebo achon ye 4p nke fo na ke me kuma ebon antame na manage ni ka sha gbe na le chencho ke wa ye bia ye Facebook e no YouTube abene ko osun tabe question wana kashi o mashi TV e kami ha wo son wo ko jo atungbe kemi she o fe no yo won wa jo to ngbe mena gbene ni mi pi jinu ni e ba no ai ko ga ai kama shomo wata no wo mi na ekon ya no adoko be don ni bi pi ye wonye ekomenji na o kancho abula fe manye ke Paramount Queen abula ke atofo gafe atofo ni no ko catch you no later the fe ha gan ke abola fe no eme kra ni ejiro ko na fon fe monjio pa ko fe monjio oba na ngene wa boti mo na fe asane ko ngene e ka wo ya studio shi ena ne eba no echu se kolo e ba tami hale nji wonye na afwa bishop ka che gbe po ya ni fitumo ni bi nfe mi no nya oji a onye nshi echon ma biye ko len check box and few kechon program na ba fi ni cause esa eyiwe mo ake ochi me wi ake nipa ya dia sa yeyi ni wo gamo ke mo ni ko chu pa le sa chi o wo ngene wonye nji na afwa bishop ne da mi ha wo Paramount Queen Fabola ka to fo nye ke ya gasti te fe manyina kan cho report e ye bi ne no nya oje da chwa nye mi body manye kwenye njena kenya ke yufefo na ne kom nyemo kama mane nje emu a wona me fi opo yes you for the ke awuma ema fa oje fe
min to kemba omo mpajo ba to kemba omo dari se no o mi hu e wa drum on ateleshi menen kan jeri mo isa ya ke piji mo fi han ke abukọ mo pe ni fita ya gba habu nyo fa ma ojo si fi chon wo kwelo o ma shiti bi no yo kwalo fe ha mi ma nyele bi ni shiti be kanya ba na mi bi ne acho mi na afrowa be show neji obi ma fe manye ke abula manye se kwelo ken ye bi ne ye na okancho the fourth le won yo bi ne neji abula fe atofonye le won yo bi le bi ne e ken ngamo anye e ke e ngama mbi fe e hanye manye ni nye hu e hale manye ju ke ache abula fe manye ke ga fe atofonye ne ken ani popo fi o e ke we ka shagbe wana le very soon ko ona le ona ke na yo ilaka ifo manyeme ga manyeme ake ha me babantenche etashikra mene gbe ko bia ke minu nke na afewa bishop eba o ma TV no no krede won we obi ja kashi manyina kan cho di forte e kan go efon ehia keto na efe masma ke o jale mi fi wa chon okwelo e ke kwelo e ba nu here na o kan cho ji manya kuni beke bi asane kan twi no wa ko manya me ka wo ojo wo isan dani atra wo na jina cho wo no ofishin o mami na ele na wole aka na enu chumo na echu on mu ye manse he na yo ewo beke bi asane kan twi no beke bi asane kan twi no awon bi ake mami na ma ba ofo ha ma no ne ke eke na afro waka ofe mu kunu papa no ba fe papa wike bia sande ka wo mami na atwi no denche wo na wole ena 1 month no ne ke mi ake na nto wo bua beke bia na ne ji abula beke bia nke mami wo bua me na me ni wo ka me ba fe eke da bi ma fe ni etumo cultural group shi no mi no we ni chomo ba ya no minto machake beke bia because nimba bonimba na me nke mi unje no ba fita ikoni efefo in like no ba jinshine ba wa na emu shin fiu e ba do moshi ima mi na ewie like efosa na efo keke ni ke te ebe no shi na te han wo ka shikra wo bo agbeke bi baba o na wo ye wo na beka ye ga ma mi ndenche ni ji akwachewe manye le ji mo ni bu agbeke bia na e ha wo le ko agbeke bia ha yumwe no fe no kra every week ya ma pe ya bula ke ni chomo ke bona mba hia me ha boni ke onupa ka me wi na mami le sumo ni e chose gbeke it's like leg mo ko ni ekumo gbeke bi ni wa no kwale no mo dromo na ne 1 year ne gbeke bia mo hwele fine the work and neighbor ne esumo ball gbeke bia me nchomi ngo ame na me na sana efe noko work ogba na ni ba ne e che ame yeli kenum ame ka me mami me fe aba na mba yeko na me nu eko no ne ke je manse ke ba ne ke ha me ne ka ma jui wo manjanye me hu baba na ba wo gbeke bia nga wo trambo na mba fa ame ha no ha no wonye mene bi ne ke ogba bi ke mami me fe ke la ba pe abula yo nya ojo jugba be efoni ekwo ne bencha ke ni acha me contractor no wona ne no bi ke no twa amaji omi na me no amajo okay ene bebi pe ko ne we achon school sami si amoto ne wona lechon be ba onye taje yoko awo ben ke nya ke si manyime na wo abola manyime me fe o adenje ko manyo na ke na yo ni e fe o the producer no mo yese nsumo oni enwo na chon en we ya wo hin na ke si no ko manye no mo small yem na wa lele no okay abafe yeli kanumo ha beke biye ani wonu pa oba mi bebo febo ni je ko ke o ko bi ba ayi ashimbo ken le bo ke fi ba chumo na bo
she specifically ne ma she ke ha gbe kan bi ye ya ke no woni bi oja ke she ko le mi ne ke mbe bi le ko nu baba o ma tro en be ke fi o en kama mani o jemele esmonye ni wa no ni ke ba lo ba na ko yi alo yo ko bi ba pe la bi le ho ba na ko yi ja ke o ma mi ni o jeme e fi ake last weekend ji shoni hune e fe e ha jeme je onu pa ni abola fin e fo keke ko ba ji abola e fo keke e ko ba ko ya abola dan e fe ne fe fo e wo na ke ni enye no ne be ne je yeme ne yo onu pa ni e fe ba bo blanta hun je ne wo ke mo cameraman ke ka se gbe ikra oblanta cameraman ka se gbe akeba ka se gbe intro akashi be noko ni ejishi ni for how long alo ko le noko ne taw ne fi alo keche alo noko ne efele 1 2 ko na ngme like Ghana for ma gashi o ne hochi dabi ayeme ni di ochi ani ekwero na me fi o amemfe na me ke som ko yin shika onam ko ni no ko kechi no le mami lenkele nye che ko kele shina mo e che ko 1 year pe ne shi na ke efe ni eje gbina efe ni ne ba hwe fan keni e ahuntwa gidigidi ni sane ni e hipo ba fe shua agbina no jino ni na ye wala shinlem e wo mi na ke gbeke bi ne e ba hie mi ahu akashi gbeke bi e po baba dra na ma ba fo na kan ame bi e baba bote na kan group em kema mi le ye wo ache ko le la ke ba fe ahu ka shi na no plans le nye e plans da fe ni ake be kenkele ngbasa ni mbi ake manye mene ke je heku nda no mo shi ake ke no kan chu ba ha wo ya abola ni abola ba kwa mama kpa denche ni babu I know no you ake do ko Africa ko da mi igbanjo mgati no ko fi o no nse ne wono ka abola ya headwork lele no hu onake Africa ko da aya headwork e mana mi achako abola gba ka abola headwork da no eji efita enife mo ni aye ko ona akashi ni eba 1 year pe ne ni libi ni eleshi sumo na chon headwork oblahin ni abula plan ni wan kwale na meke wo che ni ji ni ahene nunu man bi be kenya ba bo mitu e bi ne ni mba ma ko nche ni ji abula fe manche ni ji nansi duwe oklenya mpon denche lebi ne mpa mi ha bo manye bo ha mi manye ni oblahin ebola ma ne pe ni etwa imanye lele na etwa le wo so encho ike lele nsa na afi no ne ke hewumi afi kweko dan iwo pa ko wo jinshi wo hopa kenesi e ba fe gbe oche na nsidu epe yani njomo eteno kono ameke abola sabla aja ke na besa yebeko ntwa ka metepo baya o heto na fie ke ametepo kwepo abaya nche nche ni ananunu edited abola fe manye manche ke gan fe atofo che min body manye mi ho manye lele kosho akojo to mo sa ke ma je sine ma chebo washideme yake owakwe echencho wo ni ka wonye no ne ya na afio ne afi yemi ano afi ke bi ano shi na ka shimo yemi shi fense to me ke ko le blind ko ya bi no me so gboro pa mi no ame fe ame no headwork na kan shi afi yemi ano me pi ta flash me pi dwen ke ni bi nei ka akochupa loko ayemanye wanda onye shi aka shi enye dwen ke sunu ke bi na ide ke ofe momi me pi yo shanya afi ewa mana bo ma wa renje min chani producer atawna ka video yake o mashi TV o wa shale live ejime bile se fi ake ateni bi ase fi o no chenchon agbala na ka jeme ha wonu wo kwa ka wa no ko fi o ya ilo abele me ka ya hie o ka afi o blanta no no lele min che mimba nyamo kwa ka me ka ne da me che mimba ake me che na edifi mo jomo son yomi o chonya yu akashi jene ko ni efele hochi ncho ake be no ko ni e ba fi producer ka obanye square o ta video ne kwa ho ake last year nakashi efede ko nakai efede ko nakai fe foko ni ke beke be na ile kanyu mo efi ake e fo mogbi
December mi fide ko na kan jino ko ni e fo wa ka okwe ni wo producer anu no sound fi oni ni ke be la e shiba mi
beke bi ne wala na me yo ka ji nyen chichu ko ma jo wa de je na afi na ke ni bi ne ani tash pula je na mi te fe wa yi ke a cha ba ma koklo kede pa ero ni ka ya mene ka ya wa bo nko tra ko jo na ka ma shi wa ke se ne fe ni ne chon producer fa bo ne wota ko tra troop ko nu wo fe ni ne manye ne ji manye na ka cho di forte eke beke bi eka echuno wa renche lele eche ko chon ko national field yan wala akashi e ba money beke bi ni fi money e ano as money ano no ko ji wona na atwa beke bi no amenjijo e ayi mi no e ko menjo e ko men bo she nta shi aka bo she ne ka ko na laje ni ala alamla ame shen la yi ne ta shi le shen no la mo ya ke police ka o lo no mo le square ayin wa renche no manye Eshibami, no kweno wa kishishi ha mambie amenu ameli abola manyeri nji na okacho di forte kema ywe no kofio ye mami ye je baby akele o sin le mami na njugba adenche nkele shina be fio ni dia fi pene sin eji mokoni fanteme ba ke osia oyo keke ba fi no ni make abola mambi page ake mi pa me fai ye hishibami amen na tree abola bi ke abola manyeme fe ni yomi no ni manyema kama akeshi amen na tree ame ha mamile ja ke mamile ba nuchumo kamo ko ni ba ke minni ni mi ye no ba pasashi shi mamile ba nuchumo wo senji no wotra no shi kponko kan e ko na ho ne ba ne e ka bi ba ko shi kponko sandidan ni eje ko no kopo ne track edwemo ye shi kponko no because be fi oni nkele nyi ne le den chepo eno ne yo je no ko iba ne ba tawo ya abula shi e ba ne ba wa abula e tawo abula no ya ne tawo ehwele mu no wo men ka abula bia ka men na ju shi je ngene no na ba ye fante ke didida e ye chen didida kro no wa men na me wonchi na me ke mami la fa na ne juba amekela nye ya no kwale mi eja kele ke bunye ya no kwale mi ni amebanna chake mon baba abola ke mi manye me fe mo fe mo le ake no ni wota no senje no wota no wo manye me le wo na loko na ha wo no ko le den che kotoku mi shika iji o ne ke fi ono fe no na fi abola senko ha le no ko ni wo mi pa abola bi afa ke no ko ameke ba gmenye ne ka ma ka me na trie amena twi ame hale na me ka ba gmenye ko beto ele e ba afi ne nanku le kakale ko beto e nanku e hweni ku ake ke e fane ke no e ba amachi ko e ba nya yin me ko be ne ke ne ba chaki abola fe because ni na ni ke hie ke blofu ke ke ganke ni na be ko vision ni ke hie vision take abola ni wono ni perma ka abola bi jake ameke sunomo ke ekome fe mo ke sole mo apia ma mi lese na me ba na ke wo bie ne afi edwe enumomie abola fe ba chake ye Yehowa yi wale na amen sele mo solo dele aka yes ana no hi no kaji e chake pe e ko ba san yi manye be yo mo na wi mi pa wo fon pa e ose ya kashi wo fe won touch le mo ni mi ya kashi no ni ofi one je abola pe ofi o ha koska ofi party alo fele ke no ye ko pe do che akocho mbie alo che area mbi pe many yo next area community here ama ya ba ko ni impa sha ke mo ko ba wa hwela ke kana ko no ya ke fi oni mi le yo e po ya ke shi ogbolo fi je mi amo fi amo ni aba o o ke be ke bi ele am continue lele o mene o fi ni bi ni baso ma hin ye wa afeta o ya be wale e mo nte twa mi ni iska akpa o de gogo ya ke fa no iska ke fi o shiko ye wala no ye wale afino fi ano ya ke yo wan ni ono mo ka bia ke no so le mene ke yo so fo ye ba yi producer ko gbe na fa na wa ba mi ami holy water ma fe ni bi ma fe miracle no nye ba machine no ya ke na ke mene le no chi so le mo mi wa de nje ya ke mi she ku ye mi she ya ke ona maybe alo je me baba wo ba na ni ama tu ne ke nchumu ne ya gbe ke bi in bebe ka se o mene ne ko boto o ga machine mi ni bi pi in bebe ahia pata inye wala ke tele be ko e ke mo ko jo kontra na le to moni gbojo
na le ton ko bolo ani fe mu chi noni manyene fi one e bo abeke biana ke amesu ke bakomi ni ehin onake chakyo ameyeni ake ejiboko ni smocho se mowa ni nkele nasa na gba fiwe ejiboko ni smocho se mowa denche ni ke ke bo ekebo no ke imo beke bi na mi na me ya beko no na ehin awonu kuna me fe na ehin na ke quest bo no nyene ke o chake kotra ko pe on beke bi ameka me mo chimo no ku no he amede e wa edo ame we bu no bi one ha ni kai no ku ona akeshin afi onu ko ni aka encourage o beke bi be na meje ni na hihie ke beke bi mba me ko mama mi me yatashi ofene ke ona to mo mi na afi o ewo bi le ko ni mama e twa mi de ke na frowa sani wo fe no ko no ka encourage wo beke bi na he wale mi no ba fe ke mama beke bi na me so na alaka me ne wo kwamo boni wo ba fe ni ne ke o hye no ko kemba means no ya jin hogba na ba fe program na amba ba reza present mo ha me nyomete wo kwenuko lele nkeje beni ya present ni ne tab beke bi tab na ke kasio ni ya present ha beke bi no be bi fi open ba ni she ka menete ya ke o ma me no wojo ya wo tab ke me bi an beke bi me ba pi ni party ne ta be gbe pe eje me manye producer obale obile no fokole kla ba fa dash ba mi in ke bicycle new je bicycle na use je home use producer no ni tag pete he ona ge yen bi ko ni yen pegbe no po o fa dash na kla ba ogba ne wo ya bola nke ogba ne je mo na wi wo fa na amagbe ke he lele je bi eni echosi oni la ke bi a group ne mo ko be mi uma mini ndani meni pa ko we kwa me to ame ba me hu ame je me yeho ajo na abu ne jo abu la fe manye enele kai bo for me etese mi basket letter ko che maiko be onye ni fe mo ko de meni eha ejele wo yemi eke ni bi ye producer fa anu yo mo na UFS ba mi Kalanda. Here be and you are 9 here. Last year, what can what day, my man, Nika. You are here. The Walaka Gan or after was started for the woman office. It was this calendar. Nini manye wiye nyele logo yana abola efuwe di eni wote iṣie dan mo chira no wo wo cheje pdf e wo bina e chamo ekle mu start YouTube dede agbo oyede oyu lepe nyenyi na o kato era lamte ni yo phone again ni te no nele no ke ene yemi ano ne o ga make bi ano akoko pe mba na ke tablet mba producer fa mo tablet be fiti tablet fiti mune no ke fiti go mune no because osmo do ya je na o cultural group again o ma nye ko producer akio yemi ne shole nakagbele official ko be no wi mo na yi nke nyenu ko so le ni bi jafro tu okay enu ogba nke oye memeji eke ye meme eke oje ye meji ye meji nke bole ye memeji am because am gbogbo yi le la unje ye memeji am ake jo mo ko te si jo ko de jo e ani na kasma da bi
e wale ko yeko Yes. no beka mi hye jina me na amba fanya me na kan da ne o manye majole ntumo na shi ogba ne ba na ji on the 16th police of fly je for no awon man bia na on the 16th e kan abola for abola me fa be kan poten abola da E kan patashi wa koskiti efe wa ba na sa ajeje fe moko ba ke e ba cho je ne cho ne shani bi shi e cho ne cheshwa ya ke mi she na mo bi ami abola manye ba lele abola fe ma enye eba na kan no be asini fe mo ba to no na ne now catch the fourth abola children's fan fair yes lele it's our time to give oh I guess 16th August nibi na ba fe no fe wa pa ne wo ofa ne ke oba ba lo jugban ko bi I invite aside many beke be nju contract ni bi ofa ani contract pe nju ofio no fe beke bia me fio no fe no kra no ni da bi ne nka ba to da na kan nka ba to da sane ho mama mi because ni bi yegbe no osmo ni wo ni bi yegbe no ana fe first bi ne da asmo ni first na kan ni bi yegbe no fe fo because abola bi fe ka me hia wo mi ni fe fo ameje inti inu ne kenke ne ke da bi ameke ko me fe mu adomushi na mba na ka abola ida wa denje no wo be ewa ama aka keke inti ele ewa ama kra no ke ona manye ko ne ke ne ya fe ne ko fe ne ke je ne ko ne fe ne ke ntawo ko shi ne ko ne fe ke mambi e fe ni ma actually ma na me she ne ya no wo ase ka ofe ko wo po pian le bon ke ojomo kan le because you mo ko ne wi e ke no ne poten no e wo ni e ha yeme ani eji no ko ni ka sha ke yeme amehawo jomo kan le ya ke ame spono ke na me che spono oni ame ta kam ta shi na ba na ka wo do mo shipo ona so you mo ne yue eta nchuye wa den che na ke yes no be is a way of giving to them na me share nka me nga wo kan pa wo le nka wo le eji manye ko ne kashin kashin ake manye me ko na wo ame ke na ke hu no ehoe no ne mo se last kele ba bia ke yes acho ame ceremonial kwema de samamba me sam na kan pioto abuye amo tika ai afipo shi bia nupo na anu ne ke shi don obe no ba na se le se ifi mo fen mo ko na wo na ke yes asahi bekente ba isa mo da eba no chumo okay eba no chumo ko benit mo jala mlenche ne enye ejani manye ko yake tashi le david le mafini ni ba he wo fu ma o yake ko ba ejani biye nkaba ka igbile aka o manye tashi na ba yake david awu go producer ka for no shiwa na ni ya no manye shiwa in again je manye ko ni ona ke mene chile alo ne show na ke manye ne vibrant queen the way no ye shiba keke bo aje no me say ke me she ne ke aba come e fe ne apa numa ale walada okay ke mene ye o mashi tv ake ni me hu iyo ye ko bi ma be make man bi akeshi keje 27th me hu je afiyeli eshi okay nje afiyeli eshi e ko bi ma me hu ho mapato mahwa okay ni 29th of August ni mapato mahwa ne wo minke man bi fa ka mba kwense no problem be ni tabi ne san manga nche hu ni ji ni tete mensa kuche bobi ma fe manche no mo he manye to wo mi hu le bi ne mpa nkoto shi o hia obi yo na afrowa nke mi ha bo manye le bi ne bobi ma fe mpa to no mate shi le bo no fi ole no na asani 29 fe o ko bo fe wona no poto wo no mi nko man bi e ko na me ba kwa wo nse le kanya ke mo ayi shabe guna akpota shon lolo gamashi ke ekume protection shi wakro jin hu akpota no mo ko na kubule ko mi ne ke kubule ne ko mayi
ne kuma ye kura akaraka bi am ye fe busy odogba na mi amba so shi ni na afewa Bishop invite opo bi ma ka oba ya le ife nke baba ya na fe woro ba mi am nke ba shian e kan ni ye ko fe for afile e ba afi ko to pe yi afi mi jeke wo kaji afi mi ko wa de nche no kana ka be e she ni ona ole ele chogbe Bishop na ka be e she na for Bishop bi ene da mo mia o manje na ka to the fort no be e she ni wa na ko no yi ka glory se kra be bi onye me ko me na aka pepele yeli ji won ni ani mini message ha me dabi inna ko wonche ko ni ifa ko pele ke jenwe Yehowa da nche fa neken ni ni ba situation ni homo Yehowa da nche mo ni yo nwe na ko wonche ko ni nhwa pepele ni fa ke pepele ajenwe ne ba Yehowa ni fe Yehowa ni yeli ni wo so mo bi e po bi ana me ka me he wu mi first so mo ni ya me no shi shi wo tawo mi ni wo gbela mi wo chon bi ana me fefe wo wo mo fe mo ke ya wu mi je wo ni kra o mo wo ke lalo kukura po ye o mo wo ake smola shi o mo wo ake lalo kukura ye o mo wo ake lalo ye o mo wo ni chon ake je wo ni wo mo fe mo ke ya wu mi ni wo ye ni fefe benyenwe lalo ye o mo nje wo janye ni no mo ke mi ko ke won ho je won ho mi ke ya ye ko mo ro yin se do ba ye ko o e bi ma bi ma 29 fe bi ma ba poto sha shi o kan o yen pa no 16th of August ogba ni ba ne me ne so wa ho gba bicycle ke ya ye ko manye now catch the fort the paramount queen of Abola ke gafe atofonye gafe atofonye gaf state atofonye eke ebi ba ye nanu efe yemi anu ebehwe ebi anu ebi am fa pa eja ke ni ko mi ne ka a chedi bi na ka ka baba bicycle ko pe mata ko ka gbile tablet ele ngago machine a chenga shi ya ke imbi ya basis Diabetes. Producer, obi afita no e doka o waka ye ko na afita ye. Manager no afita no e. Oka shi dabitu ba nigoti ajo. Atupa manche ya ke le e wo be mun gbin ka je le nko square wonyo wo fi no ko. Mo ajo le. Ni no fa ni efio ya no pepa hale. Afi pa agbele kan shi agbele le hu o manager ni Napoleon Yao gagba. Ke fe ke shi la ke Yao gagba. Nke be ne mene ife akemagbo agwa medugba ni mana ne yes ni nkele na shamo wi about ni kan ne e wo he kra because onake leji mo ko ni small be ke bi asale ni wala ni na manye na kan so the fourth Abola manye ni fe mo la e ke ba pia o ma shiti o ke on jatu makami shedabi mi bisole mo ke ya wonyimi no bongo na e chele fio shi echenchon ya ba ya kemene nkele wie ke bia ne e konja meti papa o le show no ntamene ne ni ndemo mi ale ken ntami ale maka no ndemo mi hale ye obo da resemi na fike ba e kenye gbe nye kete nye fio o wa pase nye ofa ne wa bi mokoro ba yiwi na gbe wie mo ni nke ha wo manye me fe na gbe wie mo kra ni ba ha wo manye me fe because ye wo no wo bo a no wo no wo gbo no he wo no ni make wo manye me fe ake no chumo ewa shi pe behi wo sablanji no wo fe ke wa pe wo ke no chumo ewa shi pe behi shi ye wa mo ni yo won ni le ha na wele wo ketra na kan senji ye no tra no na kan ye ho no e ba wo mi ha wo be ko me wo be ko ni wo manche me hu le ake wo be ko shi ke wo sa we ni wo ba pu ni ke ka me ke kanya te shenye ke nye be ko shi wo hiwale no wakanye shi no ba ke wo manche ma ke won pa me fai ke fio ba me dia ma me ani fio a she wo no wo ke wo no chuma mi ko na fe hwele mo no wo nye wo ke chi ya mense nye twa no manye twa bla wo fe yao yao na je bona jajo no ni ene ga no yao ake email ake jina wo wa pa ko sen shi o chi egbe shi aso be ko kromi adani maya birthday wishes
kebe no your birthday nye happy belated birthday keji men oyo from ogbi be happy birthday kawo no buy le hwen be happy birthday in advance men ya ha watch Reverend ni John Gashon Reverend ni John Gashon no fefel ene be cho na bi mawena Millicent mawena aje eke a wishful happy birthday yo wa ajobo can be no feel hale mommy abo wala sekele abo wale jomo kanile abo shika nta e kutum kokoko be fe be no e ba che e bibo onyo owa ken hale ake je lepe ofio ha shofi ha me bi no yo wa fito yi ona me ne keke ona ye ma mi ani ma ya no he no ni e fo no blan ya mi nkwe so for them like yes nice very nice young man the old man I think Kenya ke shimeni ko yo be yo match TV no jomo jina me na ya ke ka jo to ngwen bibi ahe ona nile ke ason mani ko Facebook YouTube TikTok fan wo Kenya radon shide ko ha base pharmacy Nitek Felicity ni Ayankra incoming vice chairman for sorry Abdul South abene ekun aya chef solo de ke ni fadras ke ni be ko ta wale malebu sheje no e branches pi ekun ya ke ha wonye the great food service kan shi water we say me de ke me ke kwalen che mi jen because nya wo ko me na lepo me ena kwen ni me pi me face most and one means me wa denje I'm country no denje because je no na me feel ha me wo shi na me wo me ke me na me ke me wa ha ka me na me pe mi sheba mi ke na me pe na mi she no producer one more thing ona what you like ko pa shi wo no ke o ko ye bi e o ke o ira don she work on we ape o